Ngevano au niveau de bureau ya hii notabilité yaluna wakala wa mzee wa hatu Nya Abdallah nalo wananye kaundo walio van wari ruhusu ya ukaya ni juweradise ribwe mafal abunge yabo ngarjohum para mzee wa hatu Sayyid Umar الجبل الليل يا جاري كيف فتى أهل الشيخ أبو بكر بن سميت إلى حضرة النبي محمد المصطفى الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. kwezi ngamjoka kasina kiasi nalora kubja mahamira mkamja shidara wanami haruma trengo ila ki milanansi yena mnayi abunge owanrikao ndo atangaza rongozi baba ukanganzo rizunguwe Mwenyezi Mungu aje arikubalie dua rido nana araba rahurajina abugamba ukana rusome Yasini ikenda lola hanusonsi senena kuna nyongo mo banga bora Samia ngwaje liyekereka unyarufanye dalo libone abugamba senzo bali sore je ujeme bano bale Yasini hiyo آية القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة
إنا كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك
حق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك آمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد وذي حقد وذي سحر وذي مكر ومن شر كل ذي الشر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على الفاتحة. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده مجدا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله. Questi due geni che fanya dalao biduru de kabuli haba inshallah amngero kanabla tawakat ngarjom para fundi watu fundi alihaj ahuja hika waina yake Afrika sivahano si hanza ali vubulwa Mwenyezi Mungu abuge kama jajo kabiyende bado kama kimzimu harmawo ya jemano iliaja naswihi evanu leba laribu ndaratiba prizo hata leo sababu hindini eka iladhimu rifumulenge ladhimu rifanyeje miyo desfala la juri safundi wa harweze konde za rahatina tafadhali ustaz sham jokanga wanazaho zilo muhimu zilo zakari la hada Yesu. Uangalizi watukufu wa matangazo ya Guverneur Rashid Shangazija garjigunda ufaye des femmes ya Moroni panukayo bamwendelea wa mahafal mahu ya tulonziani ni mhu hejaula yahusu sensibilisation ya vaccination ya uwana ni libungu la he coronavirus. Donc inu sensibilisation ku ya ifanyishi hao nanzida humu ufaye des femmes bunjilio kayao mahafal buko yatsanganya emiji yonsi heshisi wa Shangazija ili huja wandua wende wasensibilize mirare miji yonsi au ya ufanya vaccination ani wandu wabaki watu vaccine ilazimu wa vaccine ili maisha ya jo reprene zendongo za mashughuli na za saa zinjinziani.
ubanza bailolo kaliloziwa enaziyo tsore ngwajawi hamla aruwa ungo ubanza lodele tengwa dilo vano leo ni aminion ro kayem rum titi ulo van damila sibahi ban meti joji biwa ngewa ndo wakiri ukaba miti dekina yode mana ikaunga mdwanzi ngamona amdwanzi haizo njoka hanza nabe ili wandu wade kuraje hokaula katina aziju wao bajemrwaje bakaire kamrungu ishiyora hana kamrungu wangu au kwezi mwanama mwangu Hilali wona mndu yafungwa bahadaza mrufungwe kahamba kajamba za lazimu hizo mimi si George wange dingohi waje wandraji sha namkera bikwezi ranzimu ambanda mileo nabo mitsijwenda kinyumeneze amri za hanyu kwezi rike wafuvi rambe ukamnyezi Mungu harambia waharumu alikifu la jana na mengo mine na ndaru ya suratul Baqara chanzo jowa mwiso abona kahanza rirumia baha Mwenyezi Mungu hamba ukaya inna Allaha bin nasi la raufun rahim waharuma shepandesha he ayaisho Mwenyezi Mungu harirumilia madzina maili yafaniha nao amba inna Allaha bin nasi la raufun arumia kalima ya rauf imana ya rauf ishirumbika ukashijasa za botilo soja yema halapia yode maana rafa warabu walovano amdo subutina beukako Ustadh Muhammad Nuruddin gawano na beukaya sina sigha iparo sighatu mubalagha ingemru hamba ukawa ikatili yoti sawa ne kamru hamba wa yaua ikaha uwa mesayo kadonzima sheika harende hakatili yode tabia haya haizo Mwenyezi Mungu arumia la raufun Mwenyezi Mungu yede mwinji wa irumbi rahimun mwenza irumbi tena haba yakakartina kingazija shinji namba kalima nyiroje ya raufu na kalima nyiroje ya rahim shailiri one farq awe difference ya raufu na rahim ya raufu yote kaya harumaze njema bahi shayo ka harumaze njema nezemi Mwenyezi Mungu yena irumbi shinji yode maana rifanyia njema wakati rijibiwa yena irumbi shinji yode maana tena rifanyia mtihani lirengeleso kaya balaka jakaurira isaya kaurira njema au yoke kirimnu ya rengaleso habaya yaliyeshi yoki abora ufu kwezi harionesa rafa ya haye nanda si daula ya wandu washashi daula nyinai daula ratuso mahaku Mwenyezi Mungu yarera huwa dehunu mwangu alhamdulillah yode rafa ya Mwenyezi Mungu irehma raihunda tena uharumaza nongozinu baninu rehma tena ukarehma yodwa huja na abonga liko zao imzade saya kauza ya yujibiwa ika haza ya ila tirehma shahakoza idhan rehma yobali yao mkozo irudi bali ya tena njema zijao abonga lindao
ranzi Mwenyezi Mungu hari ni kamiadi uharuma Qur'ani tena noko ya msamizari ni kamiadi shahaji nikaye mwinyi harambia inna ma'al usri yusran eni saba job zero abongara linda wangu uziro usauja ngalindo wangu hosa ni Mwenyezi Mungu alirehewa inshallah. Kwezi Mwenyezi Mungu ambao harumaya Qur'ani haruma surati an-Nahl aya ya jana na 10 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Mwenyezi Mungu halifanyia mfano ya ubita hun duniani ko jaranti ubiti wa Mwenyezi Mungu harumaye dunia mfano wa wandu ikao wakaoishi harumanti dodo alifasiri karia rambenti jabora dodo alifasiri rambe uo mji wandu wakaoishi mahala mji au nsi Mwenyezi Mungu hawajailia namna yoka waka haruma amani raka ujaula ranzia mahame hata hende bajini batina uhara hata masiru yode hili rikaueshi tena nduya wahe nyumba ya mahuri ya baye furobaye ilukuri mroye hema peso ndani kazaka ufanywa kwezi ya wanda boya kabondi habaka amani mutmainna wandu watulizana uharumansi hamada hiyo njuhe uhatu batina narawa nende banu bonsi pia nende na undenile siparona kerini ifunguwe hadisi ho wazee walovanu wanruma banu kwezi ikamwezi watsumu sikabwe kojusha mitsamehu limjini lejo alito wandu wasole magharibi baka wandu mfukare wakati wakaulinda gari wajahunda batoro hamroho msirini hawarenge wamfukare hawabalia hendeza hao aboye akaufanya mpango mdaje masihu shabuka jaunda hata ode manotaga ode mana ikao minga mumfuarioni okayo de tabia hani nyika mji urenda badize njema na wamensanza mje mdoni para sheikaya wandu wastahiki wavumbulando lazima wavumbulando lazima mvumbulando ukaikaka mti garjozinga manyiha mitino fanya jani kwa miti toshi hati totoe sakafeti jivuri za ndo akili kwezi Mwenyezi Mungu harambia ukaya wa daraba Allahu mathalan qaryatan Mwenyezi Mungu harifanyia mfano wa mji kanat aminatan mutma'inna walwaka haruma mji huwa waka haruma amani na utulivu wa roho yatiha rizquha ragadan min kulli makan riziki hao yahula ikauwajilia telele ulawa hena mbabanu bonsi ikauwajilia fakafarat bi an'amillah shawala waduwa boronko wajezi wakufuru ya neema ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu arambiano la in shakartum la azidannakum ikamshukuru ya neema Mwenyezi Mungu amnikani bo wanadamu Mwenyezi Mungu arengemea dukamujua mwenjezani neema wala in kafartum na mwone kalima Mwenyezi Mungu irumia hamba wala in kafartum shaykam kufuru Mwenyezi Mungu kufuru hiyo de kamrukaja shukuru ya Mwenyezi Mungu inna adhabi la shadid adhabu ya Mwenyezi Mungu kali aizo lazima ukwezi si wandu wahenzi inu rijikomeri maruhedi ngohi riju wa ukaizari huonda zinu ngasina mtsango
izari unda kwezi ngasina mtsango wa handani ndo subutini wambe itabia hensi yatu si kariju shukuri ya Mungu namusana wodo wade mhuwa hensi inu si kariju shukura Mungu shasizi lilo lahi na bakango twanza washi duniani washira handrufu kaere utsaheta mujiti ujo bezende bebo ni bayo ni heli yoba shekanda hono sha samahani bakarudu jita chama abo kuna uhunuka kwezi waislamu watukufu msoka huishi hapo namba ntende nje banu kwezi shaminga aminu kazi to hamba bano waze wahatu zo muhimu haku ngamkazo mnando ngo yabo ilintsike mle hata daika mrungurongo zo wenyensi mruka mfubi ili waje waundewo wakati wa mrambia zinji nambe ukawenza akili wambe ukaya riali kume za ujihifadhi mrwati siwano no uwade zoka iri raha na riali shihu za ubonesa wa uwade kausi hamndu rambari chanda ngabo siraishia ngabo watu ufundisha utwei watu ufundisha masana tafadhali wafundishie batishe mwanama banu hamba bangabo sira songeha mezo kweli wanwa songeha uharumayensi ne maana dabo yakakartu juara afanya hizo razo yarado fanya za dori tini ambahenru harumwe jihatu refanye jihatu haizo ikarishi hizo rambiwa ritwei abo Mwenyezi Mungu jori jailia amin haraka ribuliwa nafasi beishwe uwailao tsenango wado haisi kwezi waze wahangu Sheikh Abdul Aziz kwezi kala binti kemle hapa na beba siaba haili mtimizi ya ayuha alladhina amanu la tulqu bi aydikum ila tahluka Mwenyezi Mungu arambie heliyo kaenyi watu muamini Mwenyezi Mungu msijibalie heze radhi za moza hanyu kwenda harmanongo ikao ngajoka ajali ya hanyu wahsinu shana mkejuma urenda zema inna Allaha yuhibbul muhsinin bamjezi Mungu mjibwano wanu marenda zema aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum assalamu alaykum wa kwezi na ufikiru kaya kabati ushinda ritala duzo harumaye kutuba ya funzi ukaya ihakika irambie zala de murifanya na mgujeleke sirambi warishia abngia wabaha kitsula de mulatsi wakati ngari jopara emananyasi Yusuf Mad ikao ngena dakala dowechi holiho garazore de haraka babi abngabo karibu na subal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كويزي مظمانا وسركالي Mananyasi délégué à la défense ba umrumbaba kabati mru serikali sha umrumbaba najabanu si onro baba vejubaya henge banna sinae rimpara kaya jake mrumbaba jerenge mirogozi hatu aje itekeleze iho wadogo kaya kwezi watukufu hizo daraja za hanyu onro baba watukufu wazazi wanadhifu wana wa hatu watamaya leo na mauli inshallah taala kwezi watukufu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wana leo wakistarabu roadini rostarabu wakimanga
kangwa zoa rongoe hana mnanziro otoda Bakari vumbua mbaye tambwe badi bala kartujua mri tondola ninye mana mjo uvumbua isimu za wanruaji wenji warabu ra wazungu rajau ye komunisti yeto vumbua Mao Zedong wasaya wavumbua De Gaulle wahema kapitalist wasaya wavumbua si waislamu si vumbua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam shema na si wakomorko si vumbua mbaye tambwe badi wondo haukaeze ngoza hatu chashi de zanziwa shasito abahanywanyize la hanywanyize de mashishioni zende hanywanyize tena shaka bati mru mustarabu hamru wanzo dini rahana mbaye tambwe bwana zijana ikamregele porahila hahe na msome hata yeto madogo za dini hamba dogo za wasia zohu kishawa dunia na akhira shema na rogo humvumbua halwe mashughuli na watu wa mritodaye shaka jamba mruka ajangamize kajapero bamruka ajangamize yatwambia mruka jivukishe kwezi watukufu bahi watenwa baka watuona na kwa wamba no watu hamba kwa rende kosi wa Komori likalima hilo la mwakinga zijasha si wa Komori sitaelewana ilazimu leo urionane rambe pa urongozi si wa Komori sonzi urionane rambe pa urongozi shaka si harmanzi baikanga butengwe ngabo jamaa kalsina imamu yo imamu hao shetani heni mwelewana yondo hukana baraka karkara dingo borna imamu foka imamu nasomena isito mwekeza nasomendo rijibiwe shoka karkara imamu atideheliyo bahe imamu didongo para wangu si huna rongori mwambia abonge waje fikira ya ukaya na rionane rambe rende bado zori vukisha nelefula mndu nelikuwa mndu baba hanumru ya wawilao shaimu abokaya na ripare mraja kwa mndu kada ujoba hanu sinorichuao baikaruonana ramba waruzi kupadia yabo waruzi harabo kama si mndu joka uja ya lazimishe mndu she lazimuri wana ni rambe chapra sama ntuja baba ntu amini ekuzun amini je kwa sukura karwa mushili riyezukulia mula hagma dunia tadba utore jeban wazima wakomeru wahunda nabo wangazaba zao izonzo habari rajwanza ni wahesiasa mpondane shasi wahemile ratina ripara benzina hatuna sinani rike yao rionane rambe storify hagma siasa nera shaka kama benzi baadhi ya bunga waziri kusuusisi shughuli mtu udaza fanya shughuli ngeba hashati beshamuza uwari si beshabduna azizi si beshamuhawada hamada si mbize mwanahu marhaba sheika kajauna na topa ujira yoswana akasha yote shughuli ngeo ndo ukana baraka rambi ya serikali kaya garanzori buliwa bifanye shibaka na utoonyeshe namna hii serikali ahlan wa sahlan sha zinaujoka na dhamana yanzi ni buloro hangu angamie ngabo sharti ngarengwana ntsihu rangaleni mndu chacha chanje rifanye kitadi sote pia atakazozi za serikali harma mfumo au tujashi bahibandi yakutari rihisa reto kaza wa usiku harma tujashi bali shansi na usubuti nikaza usiku hakami maamuma shamiti imamu enjema eke imamu hajaba ukaya ribua le karanduzu haule 30 haule 31 haule premier euchole imamu ele bidayangu shana chanche kambwa benzi bahiwana nyanyasi kao walikuwa wanalao tijao bantika na mtu bahangu ya lola wakamwana jaki mbeni upara sedi msuri hatumone mwana inesukila
shughuli da kaza muharuma ambapo jafula unwani ambapo mbasiti kawati sital haufurata baga libala kabweza rendo hapo abungezi jao garanza uko wanaweza fikira za kanzo wado kaza muharuma jaumu wado ucharaza duhanga watisabu wafanya wahalala lido wakati tuhambiwa rifuze tumali basi hale kamgo benze jemtaga jesofia kamgo benze wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kwezi mfikiru kaya mzee Hassan Bazemba ana kanzande ukaya uharuma letengwelinu lintengo bokolu mtwei wohishilia amri ikanga walu bavuni waono kaya wajojo urwariaze amri iyo tidene pabilite shefa siria ukamrongerwa mana nukaya ya kubalukanga bomdu ya mtendea abunge ngaronda mnyezi mbu ya ukaya nane haje kawo sisi ndo njohu watsahayo wajohi kubali iyo nde mana rakubali rajabanu nano ukaya ngarduji lazimisha wajau hochanja gavyochanje kamwa wenze abunge awone saukaya umkonsi unu wa heko morkami ngardupa sawa jao gamana nyasi Ahmed Kombo ya lau harumale swala nzuani yaje babao wanawona yemila ya hawo hanza ulifanya ya tewo shahidi ukaba hengo goli mwangu walona haja ulifanya hizo ikawa de daula Arabia. Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تلا. أما بعد Chengwe chitukufu likao fundu wangu fundi alihaji alibaka mwii litinala lobani kanyisa malinde litengwe kondo la hei Komor bako kwezi wa Komor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kude fundu wangu chula wa haru wenzie bako kwezi watukufu simidziwa mbeli za yubani hanu kutwambili ya handa ya husu zozikao delisiensio karma ulimengu kamili ikao kawasi mtalindole waso mweyo ya vili ya husu ifikra mkuu muhimu ya lawana na madhamana yetu ya hii daula haumkija mbeli falme watu alimamu Azali Uthman kama Komori waziwaonana washawiri wajina abo hautaha nsilate hatunavolayo watukufu irisomo ayabani ikawe aya hiyo ronsi pia alisijwa tafsiri aya ikao Islamu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waekafanya mwanadamu aje amenze. Mwenyezi Mungu kafanya mwanadamu aje ataabihe yone ikinyume Mwenyezi Mungu asijibu mwanadamu aishipete ile maana alifanyia neema nyingi zisizo atajarami wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kashiri hasibu neema za Mwenyezi Mungu atamaniaje kwa kwisi Mwenyezi Mungu arambia harmwe ares maganuka zisivi zingeteha istaamu
ya mawasifu ya maujito imtumvya Mwenyezi Mungu mpaka jula ubinadamu ichongesa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arengewa nanu kutoa shashi sehizidi istaamu Mwenyezi Mungu vile habaya itaamu leo kama idha nazala albala ya ummu salih wa talih ukistaamu stori zilo harma ulimwengu liachongesa watukufu leori lilo na dinari ni joro sipiomba COVID-19 yo isha haya mavotori yafanyao habaki ndio mafundi alihaji arabia wana Mwenyezi Mungu watukuuna rumi pia iwa hapa umshianja ufucho harmo dunia huumwa sipara delifu hetu nana Mwenyezi Mungu ebenza makomori Mwenyezi Mungu sumia zikuru benza na urafafu babo kwezi aya Islamu ya ukamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada angalia binadamu wameizima wende mulola harmo tuawahe de avuta mwana shengwe uno rimtolia utinamba COVID-19 ikarandisa 2019 urida 2020 2021 komo risimia na urejar moto awae 2022 premier kama na woko amin inkaja tu lazima ufanye basi Mwenyezi Mungu avuta mwana shengwe uno yudika baba alladhi amilu la'allahum yarji'una Nizimba sili ndiya rege hahenye amani. Maana wasila tungesa staabu shinsipa. Wabu kwezi watukufu, hautani stahi haki ya watu wabira vanuka kawaida muno mtana rengaja wakatuani zaidi vani. Riyeshi fongonye ndivani harumema hamili miraliore rongwa vani. Rifungu chumuza usongefu. Wanakuli halibona zitarau nizivili hausongefu. Viti muda zidimwazi bora karajora ziswali na zisalo za jamaa pio za dungavavo. Basi jate waswini mbatarwa mashuhudi ya tu ya zikani za insi ya tulijuao vijari zivili wa makasi wanatanganyiha maana ilazimu wanu wafasi tanganyiha wazima hao hafazu walimu. Tukuntiengeza wavo de wabia na manarikera virislaumu ya madhamana ya daula amba wao de wachongesa stabu zingisi para unarikubali mbaisikisisha haini henu yetu wasi wenyewe na walio madhamana kawatoshu wafanyana mdangi na inti hurtaabisha waki warenge asma wasiekima warenge asma ziswala za jamaa na zaiduna za minalizishwa wavo yote fursa iko mafalme watu watsuku toerenge maana suwazu amba wao watu watakuwa kudali jesu watu watakuwa rosi pio bevavo intongo ikafarudi wasuli wavo au mtuna rongwemba wami delti kavama na natongo amba na mwinile strongo za betina hajana wadewu vama natenda strongo intongo ukatile wowu yansi madhamana wa daula siko warengai desisio ini matuabibu watu wa insi de watu walionwa hiwa vinga nere progresi nera henda narfanye narbalilie narvire hunu hata rawasi ban leo mwezi nga tufudishia hairi haso siyatisha wabo kwezi watukufu serikali ende taiwasili harma daraja ikao labda wasivenza umma wa Komoro walise utampumu harma zibambi za tangu zenshi bevavo baada Mwenyezi Mungu afanya zahari la uta afanya na barua rgeleshia hukawasi kubali amba harma ulimengu mengoni mwa jinsi ziliona staarabu wa uhafaviani wasiha deshini hoho na Faransa na wajina rumono Mwenyezi Mungu anandisa Kongo atia kama msingi deshini lati sema msenda de haji arengezi sapisa sile kubali dunia ni ambao zote de wadoro no staarabu wasiha de bana misa ukutama hamba yahe ndara mbali makomolio wale mepo atiti inamfahamu na mbuya matia ni msome na chakiza isifanye hazi wabo kwezi vurpati ya tongo
muhimu harma wakati lionao ikao yo ratomia harma tengo elini kolin tengo las komor risilinde ujandaru maajavora ifanya au raielewa mana watu wabali wa hakashne watu wabali wa kama watu wa kuvuta kawasista imana chini kawasista binadamu wao jeke fursa lumu isirikala lumu ya majandaru watu komode onyo lifafi ensini rielewe mabuta kiantongo mbili to paravan leo ristashwa watukufu ristahi kashne wakati leo regeza zaidi harma ivaksera ifanye vakse na fursa ya karibu wasunguka kangwa benzi wakila nekakarista hadi hapo kabisa twali bene karisman barista hadi ha risielewa ya mafikira ya matabibu watu wemo kodeshi twa swazunguha sizarini chefanywa swazunguha ile kaza swazunguha bebora memba wa de karisi kubali ateyo tulwati namba covid business auteze fshe no pusheo jirna sabise tesi kalma mana waspara mpesa imana wabari warubalilia sopio zosikira tinge mahar moizi obokwezi watukufu hamuda labda tuwahalenekari elewa mafikiri yatu na matadibu yatu richopare furso bebode husta indukare mai i vaccin hakubali afanye vaccin na Mwenyezi Mungu aziturushwa zadunga babo na tu hafadhali atimize zukameritsa hao kama Mwenyezi Mungu amezi nukta vili yangu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama naam marhaba harimo muda ubita harimo isiku ya Madina Munawwara harimo suka panungo kuloma majlisi ishara yola deja sababu miongoni mwa sababu ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala avafurso wampropalia msafu watolia jina sura miongoni mwa sura za azilharma msafu kamba sura kishura yetongo muhimu harma mukitama itawita bishawa dunia na hivyo kukao zikao zambali na mbali harma zinsi geli kulansi wakosikana mihano harma insi yao huunda insi kabatika mipurano kichonge sababu kwa mipurano kama babu wantu watafauti na babu kwezi watukufu isirenge fursa hiyo rambie wantu wakao lewalio mwenze wataabishao umma maana kwa wataabisha serikali wasilitaabisha wasona nyoma komorie nyanguru walonsiju tawalo mwenze waelewe wakubali watienziani waunge muhono wake tayari waje wachanganyina magomana tu ya udaula washawiri watima ile mwezi ngatu matamu kama devyo nazo wasiko guguru harna harwa Mwenyezi Mungu arambia ukamba fala tanazao fatafshalu watadhhaburi hukum wanyishwa shitungura naambi msijua pete mamrandi ya maneli niofe la force peo loka minyongo na minyongo yunfaranyisa peo minyongo ambali minyongo bado tipeo tena mkatushina la hunza topara babu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh na mkafikiru kaya iyo barua ya kaunikiwa emanzishi jimla wa he serikali holi hoge no tablo ga utegweni hunu abuge abo ukayasisi sonse pia kama avenze si waluga zekhatwa karnofu zekashine wala karnofungwa hasabu ndizo nana na amri mjunikiwa popcorns watu gaduzi seiba abuge abo gena hakiba na Sultan Abdulaziz onese ukatengela kinotability na jamaneno tablo shawa jawu wandu wavunjwa walenike baba kwezi gandu para wajau harmani swala mali mzee wahatu Shamsuddin hahujamanu ya jalge fungu ikau gamtamanio ya stahi wajau ze dakika haukahe na mruge na dakika na ubasi marhaba ikhwani almuslimin watukufu wa Komor watukufu
walisiwaku langazija watukufu wa mji muhu wa Ikomor manotablu wanruashe watukufu wanruame mashababi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Roho yangu ijaya furaha baishauka na muhara mana jeli tikasili wa shuhara njome ndaiki wa mdu wa handani labda wanu waja watanso holeno wanu wajuabaye maguvu bede uka labda yode namna Mungu ajalia na mtamo amba msoni swamihi mana mwanamtiti wamwambia hureshe maji ahiwa na mdumu mengeha kuna muhisabu krimineli beoto muhisabu amba kashinda babu na mjalio kana kashinda anajitekeleza mbele na tengo no hautukufu waizifu bazihu zanyu mutonswami watukufu kabla tahandisa zindongo na lazimu ni zurongo wevano na mjisomo munjue wami timru wa serikali wala timru wa siasa. Labda suala aljosa basuwawe mrundrini nimwambie ni amba wami mru na jiva fursa amba kula tengwe la khair lijokati tashiwa nilende tinaujwa kansende farudhi nende na kula nzironjo bolazo tengwe ni babo farudhi nzikubali babo baada na tashiwa ukanije bano babo tajwa nafanya hebu yangina be ilazimu nije basi na kamdunge helio ngosifa kazi hulazimu yoka lazimu waka mjinga kaisi lazimu ke mlevi kaisi lazimu ke mwizi kaisi lazimu ke natwabi ya mbi benge lazimu kinyumia babo ukemro usuluhisha wa utoa wasia wa utaha wandu wa nde harmazi njema wa balizandu ande harmazi mbi babo na kama Mwenyezi Mungu wahunemesha neema hiyo babo ngerongolwao kababo ngome ngolumai wandu wavuka watukufu titahuwa leo banda nijipara umbeli mai watukufu wazintananta zenga zija nielewao ambaye no fursa ikawa mbagobo wandu walio sawa na wamika wapara wipara na mtangulio rabuzi ni mbushureni mahamema wa 2022 ikao Mwenyezi Mungu atorjalia zino razvungu anziro pia atizipare zikome na December janvier kamgwa benze rirenge mwendo wangina watukufu leo titamani nitowe wasia ufalikiu harmai Komori ya ndani na bonze beukabiliu hanguvu harmali siwa latu likwavu langazija na nakatirongwa helio babo tijiti ya na wami deikina mana harumazi nguzona nezimisau mandamu za hangu zinne zilau ya ngazija baisha leo tirengwa amru wa shimali babo ngumzu wao ambayo 50% de ngazija i 50% de kuwani so habema suwa yaba watukufu nifanye mwa histoire uka batu alawana na matu hadharba 1975 abengi mali zahe abengi nguvu zahe abengi akili zahe abengi tekniki yahe andi zahe arenga na mwana mmoja baburu janlia uka
mwana hiyo ulihongejwa mbasura jimazahe tileo miheso atoregea bei wanawara rurabaki Mungu kako ritsaha berivuku hai jitihadi yai wananyatu wangazija rivuku hai jitihadi yai wananyatu wahu wangazija bila babo tisurongwa amba mzwani mtiti wala tisurongwa mwalimu mtiti benga mrumio amba ngazija iyo Grand Comore wande mjua shizungu mana Grand Comore wande mjua watukufu rivuku hai ndongo hiyo vavo leo wami mwana wa Komori ngobo ndongo sawa na yangu watukufu angazija muzifanyao zintambishao na bona para fursa ilazima nizirongowe zibadilihe leo hima renge ulibavu watu renge ungwana watu renge shoshatu ridongo la huana na uudhiana na utizana sheri wasingeri mngali yaoni na labda na karijange rizifanya mutahamuri uzerjojwa rongo yamba wanyone uzifanya watukufu ni jovenza nitowe wasu ya uo hafasu ilimbili iyo delisiwa ku uzahanda iyo delisiwa lio na yezi watukufu njovenza bila tisiasa beni mwambieni amba wambi uvenza wangu watowe example njema walio mengoni waone zi example njemazo walishe kuvurana harumanrongo ikao kazisi na faswiri rongo amba yezi naende ngazija beka rongo naende mjikaza wala karongo naende ya bole fulani leo ija mulishe haroho njema rijiriparane ritowe nkosa zindao nai ritansi zindao nro atamheso rujue na kawa nzuwane au mwaliwa jaringe ngwa uyende sawa nai rijue ruwahambi mba zin kazirendwa mana wanyu duwananyatu wa huu babo njovenza wandu waelewe zaidi titahuwa ntoyo hadisi moja ne labda ikeshisa wandu waelewe buka mru mfaume na mrubai wandu wao labda muzeshele au muzijora hanami waza ya wanawaidi wananduashe wale wabakita umenyefuno kahandisa leo baisha ukaleo zizi dimana sukuyo mdu akoti mude wafanyi wazo bele wanu waringao wanatiti hata na Allahu mishari dhalika mfaume atahuwa ahenti mwanahe ndani atahene wandu waswili hivu waji wamfundise undushe wamfundise dini wamfundise zinongo za shistarabu ataskwa jololwa wandu aike amba mwanahe nge parihano haruma zinormu za shimndushe beka yako sa koko wapeu ya wenda uhira mwamta hule ambinge taje nayo mradi za umba zijazirende ha babo banda babo mjuwao ya baliliwa ngo mjuwao na yaka honze ndongo de huyu bahe wabweni ile abingi hasira mangira mpare mfaume wachwe shwara lai wateze sheru wanopoa wandu sheo wapa wateze sheri wamenya turulao wamenge faume ndamwambia mba wao jolisha mwana usimbengo usimbenkaba usimbendu konda ndrini na vale zahe kazijua bezifanyika bwana ila mwambia sabu hizo azambaka sijalingana nawe busaida miranti wengo unofa omengo anzoure ngwa mawaziringa ulowa ongujuhore nge usinde unike bambu miti tabujiva maneju zekameti za yazilele sati tangazi nelalana mwaji ne kantina mdemio no wajuhamrare nge mana uni hambia wana mna hiyo ngo henta wangu timpoteleza basi ngo kuabadiliwa ne zo zampara hiyo zimpara hiyo hata sisi mfundishana shingazi wabo hadisi ni rongo wao lokamba wananyangu riko wania mojapara na rihime rifanye isheo
shainga zija ruonese ulimbavu watu ata siku hiyo rijehambie wandu kuzorafanya bewami mwaliru mahamitano na example njo itoa kama para ukia suku mwalia kaezini wala wapepo mwali uhujeliani humu mwalika kalmu wala tukamba akoristerehisha wala tukamana akababa tala wamtanda baiti salama beti elewa amba wawanda wande hakswadi hiyo wande haishewesha nti wando hatukuzi nti wando hatukuzi babo ngerimni yaoni watukufu nijovenza amani silangaziwe wando wasimenge amani thumma wando wasimenge amani mana nguvu mbanzi mngazija arahambiazo maharubani na zaidi amba kabana nti tajiri rahano Marekani duniani na wenjingo afao na nzaa na ulala mabareni mana indini utisa ujue yabonga bumali shaka busalama watukufu tijibiwa iburahani sana surati Yasini na muamini amba Mwenyezi Mungu hai Qur'ani hiyo hai sura hiyo atorihishimu atorisaidia aribalilie arisaidia tambu nyangu abasa zihandise ulawa wamiti furahi hamarangina ujanone zwa jintukufu za nyuza jabano tielewa mba Mwenyezi Mungu ariafu mana wasilio bano wasiritosho mana wanyiri mansomesa ya Qur'ani amba 20 sabiruna yaghlibuna 200 sabiruna yaghlibuna 2000 biidhnillah ngamuamini ukabano zaka zilawa ruwafikiane rahiri warende rai amrishwa kubali rai fanata rilishe uvurana yandu kukainamana riwasili harumai kheri na Mwenyezi Mungu tuijalia riimi ya dua bano ike Desambru de ubali ikheri ije kangwa benzi watukufu na muswami banda njipara harumal jiji la Moroni nizie makalima yangu haubeleha shukura zangu ndi bavu hai mwananyangu mtukufu haiwekao ambawaye mruwao mjiuno mwananyangu fakiri mradabi baisha ukakasi vano benjobe za shukura zozi mwasilie mwananyangu fakiri mradabi minister de l'interieur na minister ya he hawastwa wa SG bwana Tajidin haina mna hiyo nziao makalima yangu na miliani kheri kangu wabenze na miliani uke zino zisike mwando miso riparane jaihe urudongo parana walafu wa minkum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukuri yao na hone sakaya haujemlifu ya hutuba yahe mtukufu ikao Shamsuddin hatoka hone sakaya kabluga ne tablu shawa cha mganzo ya kedwa maana ya balidwa maana hizo rango homijini hata uhama imarengo abngamu kamjumpara mzee wa hatu Muhammad Ahmada ili ajirahe yaje awalese enamna ikaundora kasibalu heno tabilite kamili tafadhali. Sawa watu ambao kando mjua sujili na urugu wao karibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كوزوا tukufu hizi daraja za nyote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi garijunda wa harmani jumba jitukufu linu sababu hili sababu ndo wale wajuba uharumu ya dunia watwala dara uharumu ya masuwa komori iso to sana marahaba nisinikawe rais wa hii daula ni serikali ya hae
nane le jeshi lahahe au kama no wa biraban sitimengo ni mwandu wengi sitimengo ni mwenza mtaji wala ujuzi shaza jitahidi afanyishiha yonde za sababisha wale watu adadara shaulo milangoni mwa uroha baturamba rotiro bega kozi watukufu riparana banu rijerjuzane ukaya madhamana wahanyu akanga mjao wakingazija kana ukamsini mwazinyamu okezinyame kazu njila na zono simba zono dobu zotsotao mbinge fadhali kuwa na adamu mukaya wakiudu amana mbinge madhamana wahanyu wahe makaimu wahe komo wahondana ni serikali kahushia hele danzi lahi ada na mila ya zitendwa ya kufanyiwa wari yabo rikubaliwa share hanchwa shafti raelewa akowa lewununji ya maswali mahazibi zili na kunena sheda serikali wadungwa no wakomo deanda ho wasulo mahazibi zili wayichilidia abo kwezi ngarjwawe zajiri aho chililiwa wadeula udunga na nowanjune zilembwe urudure je shabo wakatoka bajaka imruangwa machantu leo izo releshewa ukaya andange jokuba shawe kuhundu mpaka wichililie isolonzi ebengera mbiwaje mwambieni bamwe janasi nafsi zatu remwambieni ukaya gelazimo ritimize machancho ritimize machancho hamuda mfubi idauda ngerengomi hadi ya ukaya vanu na tsiwishirini zababi zamba vanu kaya ngwajobaze nyumba za hao warengarie rijeru waumbise ile machancho ya miati ebenge kwezi ekara bara nzoe handa yamu indio rani kwa rimonese haina mruchudo kade mne pande hoi aboka jatimize machancho indio rani kwa jerimonese nuka haina mruchi naye shepanishi ya thibitisha ukaha chacha umji ujohundi haukaya esisabu aule babu kazi jatimu owatimizi wajobulo adaba waketumuni wakeya ebenge abori parana banu jerambe mwenza haye utsishindwe sandu ashinda nawo ebenge ntsikodo ya yesi ntsikodo ya maraiya inukudu ya mrudi haukari wafikia na ukaya akibaya hensiri rasire daula isi asfamdeane ebenge awe kari amini ukangaranzo ya adereje riniki wansu 20 zijo wasile mwezi mengomera runomwe jadwe samro ganzo haina mrudo harumwe masiwa yani wongo abome ngomiranda emadhamanahe shekayo shahe emakai mwaheti inu iyo wambonga nzori ke jana hajana haukalori ni kwa usukani rambe wanukana mchanche ebenge inde barua rani kwa jermone seni ngwaje dia ze watangazi ngwa vanu
ngwajohoni sauka haina mrutsine mepande wo harakake naye wona ndo ambo ekanja checha mjorenda wojondwa niba haukami na chancha sukama kona huja chansi na sofo wakati namjoka kutohoroni hulatani wa hilo alivuka sheka kutsina woi emdu wa parisa wosojofo wakati hiyo haizo zonde zenu ngora parana bangu dohuja na shirishiane yauka ya rabbi nafsi insinde fardu kifa ukabona chanchabo chancha ne swale adure ya hundio denigio yabo ebenge si chancha titimize machancho iyo fardu haina mdu na chancha riwone semi adirere ngane serikali ne maraiya no wana hatu wanembelane nezentsihu sinderijo waburaia au sinderijo wazigamanya hauka kullu mri'in haina mru mas'ulun an ra'iyatihi haina mru jomsawra yawa kuna uja ukamrumbabo harumja hao wanzo utoyilwa hodahoni hao oharumensi hao oharumade babuda hao uzajaza heba chanshemi ndo wanda wa wendezo amana ngojo sosoma Mwenyezi Mungu ezajiro mjina wa batongu ya chancha. Wassalamu alaikum. Afikiri kaya listalese waswi emzehe sahato waikamrahe machancha awage abo akahamba ukaya ikanga rifanywe milawa jawe na mtusugubane karte ya machancho ya hahe gatsambe ukaya no tabla ugo jo mashuhulini babo yone jo kahambula ya njie yembule ya keetsi shene mro jo kahanza ya keyena susu jo wane saukaya hesa hato ahiriha abora hakaja kubali ya ukaya nge harumane tengwelinu yonde mana ya kata ya yonesa abuge ababa ha dakabili Muhammad Ibrahim aukaya ngendi gohi abuba ndo etimizi nanga mfikiru kaya izo ikawo ndo wananyi watendeza abantu wasana wa fubisaha wa ngufu abuge yabo ngabyo mushidia Emmanuel Muhammad Ibrahim ya jebahe yali wakene babi batuti sokaya karijaka utegol hol marhab Kuzi watukufu walezi kaulu mahudhuria vanu hoji mlifu waheze daraja zanyu noti pia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله. Kwezi wazee wangu watende vanu nde fundi watu halisahilisha ejia abonge abo kwezi watu kubwa zile kandarwani kakazira utimu ako wazee wa kubisenzia shao shile amri ikafardu honanzani ile nende hule ngamjozi amjokamati taabia hezo wazee wangu ambao wande mafundi shaka mjoza kalima mbili ara zilongoza hangu abantu kwezi emzetine tinde abantu haneso uhuru na renga answasa mkezi ula uzima la wanzana la hambila na kwetu basi kwezi botengwe engo uhuru bakiata abaha wabwa koja jorengwa abaha hakamwafikia na wandu 11 wafikia na walengo uhuru wandu 11 wabaha kwa shule wafikia na waurenge kwa hiyo shina waurenge hapa jukali tabia hapa ngina warehemu Mwenyezi Mungu awasamihi ndio mabadua wandu waliko uhuru 1975 eza jabanu landilo ndondo ya ukasisi lisijibadilie mashuhudi akaikoninga wandu ziukumena zisanu ekema doktera ambao wachanjazi zisanu yabo ekumekona henda fidia abange opposition na mchonzaye zitonza mru izo tofauti ne mashuhudi ya hatu no wale izo tofauti akema ne machanjwa sutimu na bonodi ngoni ntuma baka utende baule yamba fulani hai go wade kuna hoja wa mbali fulani
abogeza mbabanu ndo mongozali swali yesu kaka utambaze serikali biro ambene mkusore Jehova mzaze ida hamu basi leo na mwaga niko mfumo ene mdiache ngelo kwa mzaze ndia chache serikali kwa baya mfumo ene mdia wa mzaze ndia chache yabo labda president ujote awe bakaja saten asaten abongele wo ekali uzisa mzaze ambe mwana kaja chancha yabo maana kuna ujo kufanya mashuhudi mzazi wahe mijini wajabanu karusa soma dintu fubuni ewa fubuni wachachamba kwa chacha abwemba jino amjirani mashuhudi wa fubuni shati ti presida kama hada hamada isandaya ruisom jontu jini ka isandaya wachacha kwa chacha ya goyazi ya wantu jini akawantu jini lazima ambe isandaya ka chacha madiba yaba ya mbe bamba Esele jelsa nganyendera mbe president ka wana wachacha ribulia mashuhuri nigo abongebo hena mzaze na mbe mwana ya chanche wontswanza timize za dakandaro ekazija tsaini katsiwanu na inde milanansi zamba ndoke milanansi mbaitamwe yona nidhamu haukaya wanajavanso tipia ili mratu jesha mbeaba nemila nansiyo mfano kana nidhamu dazini yotafauti no wandu wa dini yotafauti no wandu wa siasa ako wandu wa mila nansi wotojo wishilia na raza miseme linu wakubaliana na raza misi au wakubaliana kangala iheze owaju wakubaliana mfano taunu wakubaliana kamwanzo zilikuwa zinu zifanyishe tsazi onambe serikali wanike masharti hao yeka izora nzao rekadi ni rekaya siasa rekadi jendara mbie mfaume kazi ni izora nzao engu toka ujuaje izora nzao kaka jendara mwabi izora izafanyishe hapo nge ejazinu sa zinu zija zambishi hano hedi mdakaba no haelewe za hamba bana kastina zinji za hamba ekati za hamba bana haukaya wandu wa mila hena bahanu ubone utendo yabo kijajo kilikenzi kitina mdo utendo rangu mshonje hata mdana jumbe wocho ke utendo ambio wana zamba banu ka obano yani saka mdana mila yona mkontiona nidhamu ekaba fundu wa mjini wanoti pia ni agena mvu shabato hele tengo itondo kenda watibu wala mtu kajienda ukakuchote ngweniho abuge ekara mbanga sina muru yalitendea rekanga mwanzo kanchumwanza sha ulandu weo yatende ulo mjizingwe hamba ulo lazima washuhudia abuge ukaza kali jomo kaza eza hamba banu zamba eza utekeleziwa eza bakia baheva manaji ndio ya hatu si wantura jabanu shaketi dhamana ya serikali tena zamba banu dhamana hatu ifanywa shughuli hatu aulia baya hizo ezalpara banu abunga mjoka hena mzimadasi haelewa adia zibaliruha banu machancho muhada amadhamba banu nabwe karne nabwe zadunga abungezi msunguza mbuso hangu hauza manana mndu shara mbangara nzao wangazija wamba zindizo wanzao abukeni mndu zakideno wangazija nadungezo wangazija wanzao wanzo yake mbali zokana shudo msambu shekara mbangara mbao yatsije bamba katsakele nasi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuka fikiri kaya gavjenda nira jimlise wakati da unuo shaye mwana Muhammad Ibrahim Isa onesa hafasaha iza la dhamudu kaya izizwamana uwangazija waringi wao haukaya hanisa ukaya rangule nyafu ambaya yenye mdobo zile watu wa Abdulsa
haina wanu yabo pesa walengezwa manao kanga wajenda wahime na siga uchanja abungi yabo kwezi mtukufu Sultan Abdulaziz holiho de makamu lona yo harumenga zijayenu ya mkaya mwendo ulo rais hau shangiria wazee wa Afrika wale ulo wa Taliban lejo tafadhali mujebaho mujoje ulengaze fursa za heshima za hao ili hawasalimu wangazija na wabashiria marhaba wale hudo kubali wajeba tafadhali kazi Sultan Abdulaziz. Wazee wa hemila wanroba wa hemasiwa wanamji wa hengazija wazazi watukufu wa foma mji wa Kendushe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehandani ngabu kalima ikawe na wakati ngali wao ngaranzora mbetside namna hiyo si wangazija si wa Komori rahonda na bantu na urengo mnongo banu urengo kayimgazi jangu urengo kayimkombo sezinya na mtafadhali mzihe kangani na mbahirwa mwanzo manyisi sha wote ngweni banu si wandu hemila hengazi ena yarongoa awari rongo laso tide namna hungazi kozi hei simu ya huwa nama ikawa sima dhamana sonti ya disarangu mzee mwenye habdala mguna mbe unono Hamada Hamada Mbaye hata Ismaila Habuda atauti mzee Hamada Swali wanika ifurso ya himabani hadanini mbesheni marahaba watukufu wangazija watukufu wa Komoro ilibu wa mhutajianuka mje vandu rionane rasiro wana rowandu washu rongezo la kubaliana alhamdulillah mjibu he namna ya kaulazimi yalingana nanyi nasi au marhaba meji eza wili eza hamba banu pia zambe za ibada au kaso tipia wanama watende banu sikabatima rikawishia le danzi mwakaulira ikao rikaulira bamechanani arendeze mbio riswa riwasili ofomini ramba hizo mabao ndizo manzao mfaume hakubali hamba ndizo ngamjofanya zenongo hizo ada ngejobuliwa na tena tijo hanze buliwa sha ngamineva amana wangu ya uhafadhi wa kazi wa Komoro tikote abenge tijo hanze kaya ada yunibuliwa ritezendo sharitende botazirite mwana dahoni uchionira mbauda mzazi akauta dahona aremwa ai ngabo mndu mhambu yakamba chini akabo haremwa na lenze mihono ndondo abonge bo wazaze na mwesheleze nikumi na hizo ushinda rizinendo ndikari chancha ndikamchancha mwe wa baba ila dhahi mashuhuli dika gasi ya aboso namna hiyo zabisha abanundo enamri edambio yabeza mbangu fanyulungu abaso mranzo abireza juu shashuhuli biora une na sonti la kisaze bakero rachibiwa abangi ngababa ne mashula bundo yomti waziba wa wanazivu hivi shughuli shenda mndu ulona shughuli kweli hazingamanyi hakatuju wafanye kana sina ujofanye shughuli rani joni bani yangu abenge yodi shafikiza rahonda na bana na rifanye haina za ufanya pia amrishe warume miji ya hatu ne madaho ya hatu machancho yafanyishihe namna lazima bawe sayodo rajifungua ukabanu hata raisi nzonda abetsile ulone amri de maduktera wa hatu no waudo wana hatu waudo walonezi sabu za hema chacho iona aboka wandu wachanja kwa chacha abogeni sawa jonezi sabu waonoka ila mwana mama hadaha mahada jana hajana ni chancha aboka basitafa mtete
Abangabo nari fanye hena za fanya esirikali nasi gasina rais de uchuwe dati shafende sambruba gari chini kao koje serikali wanwa serikali pia kwa rejomi chini nani madepite ni maministri ni haina mtu pia kwa reji wa babu yao abona sibatu abongari chini kao eva manayo watu liwashangirie pia rihimeri mineze lungo abonge zentuna neza desambro zinu na msiwa na mafiti wakawa ingutwa ilishughuli wengi kufanya unarizie rangali machancho babore wasilo usoniyo ngari tufanye mashughuli yako ilifanye banumi hata wana mawaja banusiri tunongono idatisha mtumezi ya banda chiburile data wasilonga fukara hapo nyuma hapo mitende yutiwa mana hatu wa betati ezayo harake kwamba ndio mtu shidarambe yongiwe ne hadazimu ya zambe kawonde ya zia abo yende utobu we kangwa beta almurade kamri ono banu rijari mparani rimwambiani hena mna hiyo abongabo aminifu kabo orikinani zorambio kazoko ilizo urendeha shajana karja mparani kakarja kanu shalelo gasin abongabo rwanza saidiane sonze ikamgwa benze alifanyeze rogo hizo ba ikamgwa benze mashughuli ga jugu ezawili amana heti yoge lazimu ikamgwa yongiyo muhimu matutu ribirilie amani bariho mona naramba zeno moyizo be amaniyo tuyatugeza raho na nabantu senge munzia nibo kabajaka amani karjajo tabantu aboge amani giyo muhimu ni amani yo giyo na siasa bahi ndogozi nji nitugezo ne amani ndo amini fahemiji ndo wanwa baba wake wanwa baba wakeneshe jiso mjini jo wa baba wadoka hunu hade lelo zitendwa zichiriyo rishemezawe mana zichiriyo ndaboranzao shawandu wafanyoze tambu hizo piyongwa wo michini hatu eulewo ngari mmonao nangari lulwe mahakama ado wa mhukumu na sigari mmonao katola nguleo jojo mhukumu afanyesi tofanyi walala na mwana mume gari mmonao alala ne mwana mkiti wonde fundi wonde cha uloho mjini gari mmonao ahiba gari mmonao apwasheo gari mmonao tustehemila gari mmonao zenogwezo pia ngazibiro matoni hake rijojo uzi hukumu auri wazingareri wabeho mahakama rabe onro watsinawe hapo cha emana zijiri yoda boko ola mrumba bamjana atide uloleo ola mrumba bamjana atide uloleo aboge rizo mtafadhani bwana aswada nyimwe dombyo haraka na mrwabe zwanze alohole bali banika mrwalo na mjuenduka abwizo mbya akafanya jana bo mbya kamna mji mbuka jusifanye kange mrumbaba abangawe ana mrumba bo mbya twahiriha ukiko lazima rengeze ndo maana zao nani mahadisi uka enandwa dona yetushashirika watu kwa rantuona nawe shirongolea namna lazima shikae na daula yake tsoudwa usipotima ndo hamahaminji banu Faransa rangu 1789 wafanye revolution atava hangu ativohunda idaula changu todo hansi hambavi na hizo zokazikiri batinoka wangu wasaidiana wote hizo rafanya jana zari tambisha wanucho uhondana wahadisa abada zila jana zilitambisha namna na rizifanye namna kada bado zitudungana no wakati abenge kwezi watukufu ema hadisi ya ukawa komori si wa komori kenzira hadisi ramye masula ya henzi ya hatu zono ikao reki silamu reki manga reki dunia reki ngazi ja hatu okasi wagazi ja zeni za haja sitwenda babangu ni riparana walende ramba hizo lazimu rambe
wakaulazimuri mpweshe iswari mpua baishe gari mdulu mosha zitote ganyi harishipu wari kubali riridiana hena mna hii abenge rijombe kamgwa benzi ngari unga mbone fikira hiyo yakawa na hukumu rowa siasa rowato wa siasa wandu washe wandu wa mila ropia ari hadisi rishidizane namna ya hensi ya hatu inu bangarisha udongozi hivi zanzozi fanyishihe noze nungo hizo president azali unge president na madepute nge na Cour supreme nge na jau zenungo hizo zote pia ajoja udaza yafanye zenungo hizo pia yani ke madepute wa voti yaredeje yambetsa barindi zo shaa sidi namna hiyo aonoka ayoti masula hafanye namna hiyo masula ya hadisi yenu wa komori wasi rambe namna ranzore henti ya hatu ne maharendelea wenu banga ranzore endelee disi 2030 nuga ranzao kanga rendelao yerangu ya haja awengu joroha sheu juwenso wakakauroha mungu abenge eujo huja kujo jajaunde ndongoza hantiwa shaka na ujaji ya chomowete na anti afanye zahemba ni babu etike na upa mikoso shamru uja mrenje ezo jumwe mbavila ilo babu abenge kwezu watukufu yo muhimu de machancho nari chanche rawandu washi rawandu waume wanusira aja vanu siwa mawakala waho watsobanu rere jumi chini narifanye mabunjilio arambe uwandizo arambilo moroni nema kizimbeli watu wakinotabu arambiwa uka garendora chanche bekari chancha ikamgwa benze warumwaze ntu za mwisho za Desambru banu ikamgwa benze mashuri ngajokulwa haraka ikamgwa benze. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi na fikirukaya haujimlifu ya hutuba yahe raisi haonesa ya ukaya le daloglo na sidi karfanye machanjo shahar nitsa haonesa nongo muhimu ya ukaya notabilite wa jao ikaundo lio leo vanugu wa ujumlu diwa mpareni hezi tendo za kifujari ikaundo zilio iyo nongo muhimu ya lazimu hela mzimu harumasi ya idunge uharumai hutuba yahe raisi wa hele tengwili ruditse na relewa ya ukaya nane mikonsi ya kidaula wao holuhe notabilite si hamando waze wa hatujana sha epironge tuandia wajau wajiwarenge fufa ukayako wale msamo wala adhimute na wautsange uharuma emedelosoni yahe ensi ya hatu abugabo tsokanzana shale zisa ya ukaya etwamaya ya ukaya bano atabyoka sulo mwesono aho mwezimo ukaya ekari chanja ngabo bahati ya ukaya ngabyoja aho mwezima shughuli za kama sitabu nana wajawe kamporwa maulu hasuna kunezitendwa za kifuja zido harumaye nsihino ni ukayibirwahe notabilite wazitwaliao wajohenda biyo iliwa wanenizoba wajau haukare kaki daula rekaki milanansi waona waushauri wajuka ulisaha izo mongo ni mweze nukudeka ulo za jumiswabanu abungabu mtu watu sezo magudu jarete fatiha na uwisha marhaba na mtasamaha mzee wangu Ismaila ikawa wabane kai tsokemba wakati na bina banu na mdogoka ulo na ubisa na ibanu shaka mwamiluka ya wazee wangu Ismaila wabla mananu wana haja wanabariketi banu watawaze njema bionambi abungea wangu samai karibu kwezi mzee watu jori الفاتحة. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر. وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum. Wangalizi haina mzemo harumasi giyo haki ya ukaya yende yatekeleze hizo itono za mabanu wajazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. namna makauridunga en direct yahe mbawa ya matangazo yahe gouverneur ya Sheso Shangazija arjihunda hunu foyer des femmes banuka yao wakaendelea bujili huku la husu campagne yahe vaccination ili au
hauparo wandu haulance message usosoni mwema notable wahu wahe ngazija waparo mwele bujilo linu ili waje wa lance message ya sensibilisation yokaya wandu wabaki watuchanja wende wafanye vaccination ili mashughuli armwezi nsu renda wizo ya jiabula ya njenziani ya reprene hamadi heli ya kaya. Donc raizo inuktoa ya hii mahafali ya leo ani inu kampanye ya sensibilisation injia nziani ranzema katirizamba wenu ya upermete wandu watuchanja wanjejite haji wenda wafanye vaccination ili mashughuli ya jwao unjia nziani. Hey,